دنباش تمشوان هجا و برز از عادل احمد مزگشتان و چند جار که جورا پیشکش بکم فرمون دست بکه دا چند گرنگ ترین سر نوچه. انجمن اجتماعی کردی هلوستا خو هم بری و برین پیدا را گهاندن. پشتی را گهاندنا کانتونا جزیره و کوبانه ایرو کانتونا عفرین جیش آلیه پیدا و حوالبندنوی هات آوا کرن. شروع پفشون لگوندوارن گریسپی درکتن. رژیم سوریه دخوازه جنیف دو داخویانیه که لدیجی امریکا بدا. بان کیمون اسد گوهسنا کیماوی ددمی خود در باسکر بیسدم. سلاووريس انجمن اجتماعی کرد لسوریه هلوستا خو هم بری راگهاندنا ریوبرین خوسریا دموکراتیک کج آلیه پیده و حوالبند ویتن راگهاندن هروها او اندامین انجمن اجتماعی کرد یند ناوان ریوبریان دا اشکره کر. انجمن اجتماعی کرد لسوریه هلوستا خو همبری راگهاندنا ریوبرین خوسریا دموکراتیک کج آلیه پیده و حوالبند ویتن راگهاندن هروها او اندامین انجمن اجتماعی کرد یند کو دناوان ریوبریا دا اشکره کرن. پیاده و حوالبندن خو ریوبریا خوسریا دموکراتیک یا کانتونا جزیره 21 و مهدا لباجار عموده و ریوبریا خوسریا دموکراتیک یا کانتونا کوبانه بر 27 مه لباجار کوبانه راگهاندن. سکرتریا گشتی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده لباجار قامشلو یا روج آوای کردستان جویا د جوین دا انجمن اجتماعی کرد پرسا بجداریا هن اندامن ویک و تولی ریوبریا پیاده بونه گوتو بیش کرن. دوی درباره دا سکرتریا گشتی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه راگهاند کو وی بریار دا هر دو پارتین چپ و سروک انجمن جبهه کار یا ریوبریا کانتونا جزیره اکرم حسو ایدی تولی جوین انجمن اجتماعی کرد لسوریه نبن. هروها انجمن د جوینا خدا تکس کر کو او تولی کانتون پیاده نابه هروها او پجاندن جبو وا کانتونا ناکه جبر کو پیاده دخوازه بتنه روج آوای کردستان دست حالات بکه. برین هاجی نونرین انجمن اجتماعی کرد لسوریه گلک جارا دابون خویا کرن جا آژانس نوچهارا کو پیاده براگهاندنا وان کانتونا دخوازه هلوستا نونرین کرد لجنیوا ددوان قلس بکه و جالیه کی دنوا سکرتریا گشتی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه او تقینا تروریست لباجار دیره که بتون دی شرمزار کر هر دوی درباره دا بانگ لهمو گلی کرد لرجاوای کردستان کر کو شیار بن آگادار به او هولدان تین کرن جبو بخستنا آگر فتنه و به تایبت دوی قناغا هستیار دا خواست کرن به کرن جبو یک ریزی هلوستا کردی جبو نسر کفتنا وان هولان جالیا کی و پیشکش کرنا آلیکاری و پیشگیری سیاسی شاندا کردی را لکنگرا جنفاد دوان. بله تمشوان هجان هاجی ماموستا حسن صالح اندامی انجمن اجتماعی کرد سوریه اجقام شلوب مريو دنباش ماموستا. بله هلوستا وچ درباره راگهاندنا و کانتونا و ریوبریاوی لقام شلو لعفرین الكوباني. بله ماموستا دنباش ماموستا. بله دنگه متیتا؟ ما مستحسن؟ بله درباره راگهاندنا و کانتونا لجزیره لکوبان العفرینه هل وستاوت شیا؟ انجمن اجتماعی کردی یعنی بشکل بری چونه بری بدوی بریان انجمن لشکن به اواگرنا به ریزبریا دمتی چونی نرينا من أحد الصادر والبدينان فيرا كيقول شيء وقت بيجي لا تجي خدها ولا تبردون في ملاتي كرد ريا جبركم ملاتي كرد به همو هيجينا بخبرة شاور وبارتر كنج بوزيشنا سوري جبويكو ريفرتي بشكل كراس بله ما مستحسن دود جوینا خدا و اندامتی هر دو پارتین چپ اید انجمن اجتماعی کردی دا و جمداندن وجبر چه اف بریار دا؟ هر دو پارتی او خورکی دیجی او ابوقات اکرم حسو او هر سیر نخا التزام رئیس بلداری اجتماعی رهی بگود
قوت وختي جو أندام ما هيد هندروي ريبريات كده في جيل سكشن جبرجو أنجمانا من هندروي ريبريها أفريبريها أنجمانا رجعوا كردستان تناخويا شغلوا هجر وآراء بالدوام كانوا نابل هدركت فحقدوا كنا مسؤولين بالبرشاري تكريه دربة وأكرم حسوا كنا سروكي هيئة تنفيذي وصالح حب كنا عندنا وزارة التربية إما أمنا معينة بي أم بجين أب نما عندنا الجمعية الاجتماعية كوريا ورجنا بشتي شندروكي و جريدانا وشنا جيشي بي مصر روشاوانا ودفين أو مدهن دروي عندما يدبن شبرقو أوا التزام نكرن بريانا عندواني بله ما مستحسن ود بياننامه خدا و بحثا یکیتیا کردی کریه و داخوازه یکیتیا کردا کریه باشا يعني اون دبینن یکیتیا کردی دمترسیه ده یکیتیا کردی ام دخوازن هالوقت ما نزيكي هالنسبة وأمو أنتمانا روجناي كردستان هولير دا سخير بهامر بو أجر جنيس بي شان كردن أمي شان دبنيان بوشان ديت بتندروي بولسينا دا أمت بن وأمو نخير هذه العمل بي بسيارة بسيارة كريتو تقيها أو وقتها تفقيها قلنا بينا مو هما هنجاس بيشيوا اللي مقابل أبا لما بوتن أو أنفمان نمتين مناكي لتفلولوجي أم أمدانكو أم أبدو شاول الورجي أنفمان أمدايا عن مخابرة يعني قيادات قياديش بوي أو شي كارديني دار صافن بيخر شتيه بداية متكردها شبولو يكي تيج مرنا لازم ليه مسنا باكرنا دبجة أو تيجي تشتكت جي خدا ونبدأ كي راس فيها بله ما مستحسن صالح جاقا مش لو قلك سباس جبو باش داربوناتا پشتی راگرتنا اندامتسی هر دو پارتیین چپ کردی جعلی انجمن خوجهی لعاموده یا بسر انجمن اجتماعی کردی جعلی خواه خوجهی پکروان نصرالدین برهک همان گاب آویت و دامتیان نونرین هر دو پارتیان د خوجهی خدا جمداند. هر وها د داخویانیه که د جوینک آورته ده هاتبو درخستن یا خوجهی پکروان نصرالدین برهک یا بسر انجمن اجتماعی کردی لدور عالیان لچلاغا هاتبو براگرتنا اندامتیان و نرین پارتیا چپا کردی صالح گدو و چپا دیموکرات محمد موسا بسدما نپابندبون هر دو پارتیان ببریارن انجمنان شیمانیا کردی و سیاست آوی لگور داخویانیه. جالیه که دن همان خوجهیه او کارن ویرانه که یکو چه بوی و چه دبا لدورن کردی بشوتاندن اوفیسن پارتیان و اوفیسن انجمنان شیمانیا کردی و مال و ملکن ولاتیان بتوندی شرمزار کرن. پارتیا کتیا دموکراتیک پیدی و حوالبندنوی پشتی راگهاندنا ریوبریا خوسریا دموکراتیک یا کانتونا جزیره و کوبانه ایرو ریوبریا کانتونا عفرین جی هات راگهاندن. کانتونا عفرین مینا هر دوره و برین جزیره و کوبانه جبستو دو دست هلات وزیران و سروک دسته جیبجیکاری و دو جیگران و بیک بیب. لگور زانیاریان سروک انجمنا جیبجیکار هیوی ابراهیم مصطفى هاد دانین لگل دو جیگران او جی رمزی شیخ موس و عبد الحمید مصطفى. بله تمشوان هجان هاجي للسر فيم جاري امدتشن آلية أحمد حسن أوجي جالكواني سياسي بله كاك أحمد تبخيراتي صحيح بله درباري راگهاندنا ريفبريا كانتون عفريني راياتك شل سرفيكي طبعا دسبيك از دخازم بشكز بشتغلم سر هريمة عفريني بله فرمو هريمة عفريني جهريمن كفنارة يه جهريمة كردستاني قابا قوام دبين هريمة عفريني
كلا نبي هوري وسمعان وبرين روماني وشكفتا دو داري تبي رامرا يجو كافنار جد كافناريا ديرو كده يعني قافا ام دبيجن هريمة عفرينة بمليون اندار زيتونة وبسد حزار اندار حنارة وفاكي وجميع انواع فاكي تبي رامرا قافا ام دبيجن هريمة عفرينة تشاي رجو يجو زنجين بماضة هسن وحتى رجو بترول جي الهريمة عفريني هاتي اكتشاف كرن تبي رامرا قافا ام بيجن هريمة عفرينة هنرمندن وی یگو خدمتکاری د هنر کردی را کرنه وکا آدیک و جمیل هور و علی تجو و عدنان دلبرین و باوی صلاح و بانگین و غیره و هناکی دی قاوا ام بیجن هریم عفرینه سیاست مدارن وی یگو د مزراندن پارتیا یکمین د کردستان سوریه د وک محمد علی خوجه و رشید حمو و شوکت نعسان تیم بیرامرا قاوا ام بیجن هریم عفرینه يجو قرشينا يكمين لهمبر فرنسا هاتي آفيتي محي إبشاش وتي برامرا بكورتاي هريم عفرين هريمك دولة منده بهموت شتيخو جبروي دبي أمناف لي بكم بوكا كردستاني عفرينا اللي سر خسارية ديمقراطيك ياجو بيدا إيرو إعلان كري بله أنا أم دبيجن قضية ما كردال لهندرو سوريا قضية قلكية قل يا شعب يعني قضية أرض وشعبنا قضية أقلية كي حتى أمجيرة بيجن إدارات محلية تندر وأمجيرة بيجن ناف ليكرن الإدارة الذاتية الديمقراطية يعني قافاق وأمبيجن قضية أرض وشعب جمرة وكا برنامج أنجمانا اجتماعي كردي وكا أنجمانا غربي كردستان الهفدو قربون لسر فدرالية يعني بله أنا قافا أمبيجن كانتون أفقلك تشتاتي نبي رامرا يك جوان بريجيه الوشاندنا دستا بلند أفان خالق جي بمجرد إعلانات في كانتوني دستا بلند هاته الوشاندن يا دوديه يا كريزيا كردا جهفده قطاند يا سيه أنا أف وفدي مي مفاوض لجنيفي تبخازي تناخذي هنك زعيف بون دخي هندر ووفدي يا شاري أنا الجمع أم دبيجن كردستان سوريا يعني جغرافيا كوي يكهيا أنا أريد بيج أم دبيجن كانتونات إجان مبخو ما جغرافيا خو قطو كر يادن أف بخو يعني بمجرد إعلانات فيري فبري ج هاليا كي تنفا أفا بخو يعني ركفتنا هولي رياد دي إلغاء دكي نفي دكي خرا دكي از خازم فيت شتي بيجم يعني وأفجي بباوريا من يعني رجيم وقت شوج رجاع ولده دخواست انه قال لي كرد شورشها سوري بدور خينه بله ابجي وقت بي خالك او قافك دوي اتجاهي ده يعني بله كاك احمد امي اخفنيتا ببرن امي هرن اليه مهباني مع احمد قاسم سياسة مدار سليمانية كاك احمد دنباش سلسوا بله رایاتت شیا دست پیک دل سر و کانتونی و ریبریا کو هاتی را گهاندن ل رجعه کردستانی. ای والله اف بویره کو آنها رجعه کردستانی دبی عینی وقت که تینه دیرا ما 1908 حتی 1908 سیا مجال کی هم دا وقت حكومة العسكري لتركيا هات سر ذاسلاته وهمو بارتين ما ذكرتن جندري تركيا مخص أنية كذنا واندا بجيبنا وقالك سيوارات شي بون 3 سالان ما دا شو بيوه ما نكون بون ده بارتي بيجي عندنا هفده للداوي بككي گو ما بريار ساندي اما هر شر بكن ايتي دبن سي ماذا شر بكي براوري اي ناجي او معنى خوا آلي رجيم تركيا بله آنها عيني او رجانات تينا بيري من وك سياسة مداركي
من دوی دمیدا از یک جوا کسی که کسب ناوی دیالوگه ایرو او روشته نبیره من آنها پیده عینی وی کارید که یعنی جاره که خواستریا دموکراتی خوازه جاره که سرخوبون کردستان خوازه جاره که اتفاق که به انجمن نشمان کردی به فدرالیزمه انا اب کانتونان اجی فهم ناکم یعنی من ندیتی الولاتك ملتك بسه حكومات به چه نبوی جارا للدنيا ده تاريخ و چه نبي اگر آنها او دا صلاة وان لسر قامشلي وان حكومتك خود چه بكرا ولكوباني حزبك دين چه بكرا و ايدين وقت لباشوري كردستان زمانك چه بود ما بين پارتي كتيلا بس يك حزب سه حكومتات چه بكه للديروك و تاريخ ده نبي بكذا دارن بري وان لكي ازوزان في مسألة يعني جبلي اتفاق وانو انجمانا الاجتماعي كردي او دينا هيلكي جبيشي لاجي وقتها هاتن هولير من نفيسي ومن رأي خوال سرزا واب اتفاق بسري نابي وكتك نقاني ببايديرا هري سري الا دبن سي بايديرا كاربكي بشغلي غير بيش ما كنا عنها از انجمانا الاجتماعي كردي را دبيجم برا نكبن ازمونکی دن به پیدرا برای کار خود بکن وک معارضات سیاسی به شرط ما بین وان و پیدرا شر چگلاری جو خود به خطا سور به لی آنها دستلات بوی پیده و انجمن اجتماعی کردی وک معارضات سیاسی ایجابی برای کار خود سیاسی بکه و به هاشتیانه برانبری و پیلانه درکوه از بینم از پیلانه او نمافه کردای ما في كردات دفيدا ناي كسباندن اب بلانك بيشيل ما في كردات دقري اب انها لكربه يعني خود مختاري وقت بيجن يعني فيدراليزم يعني حقي ملتكي وقت كنت تستاندن بحكومته ترى ديالوج تشيزبه اتفاق بحكومته مركزي رازبه وقت انا العراق كردستان خودي فيدراليزم بغداد اتفاق کری دستورک هي همو هاتی چسباندن بقانون باو کا ایوان بکر رایا يعني امتنا که انا سبا جنيفا دجان وكار ذكي جبو حكومتك انتقالي كاك احمد حكومات انتقالي تشيبو قالك نارين دبيجن بنيلك حكومات دا ثلاث اللي صار هاري من كردي قالك اخافتن وقالك نارين دبيجن كو اف رجهاندنا فاكانتونا هاتيه وكرت فعل لسر تبليبونا بارتي انجمنج جنيفا الدواره رايات سيرفيكيتشي نا ازوانا بينم اوا بريار نا بلي ازوين نا بينم وايا نرى فعل جبوت جنيفا ديا اوا بري بريار صندوقون واب برياري خنا وقت استراتيجي لبيشوانا دبي دست بدن سر هرم كردي يك بارتيجي دبي نمينه براوري بيره ما كو روجا سروك ربابري يا فاجي كو بيان خزرخس وتهديد دا انجمن الاجتماعي كردي قلتن بوي بارتشاك ائتلاف وائتلاف نونر تروريستان الهندري سوري او نقانت دناب هرم كردي دا بآرامي بخبتن جبر واجبر خباتي وان پارچه که خبات ائتلافه یعنی وقت دجمن جخورا راقی هاندن اف گلکی تشتکی تعلقه دبه آنها بلکی آنها در بازه کن مسئله لی اف سازیات تمام ببه و جی بگره و پیشی لکار و خبات انجمن اجتماعی کردی بگره حزب لدو حزب که یعنی خواستین بکن دبن سی پیده را کار بکن یعنی و گیشکی ورن گرتن ده حبسا کرد ادوار بینم پیش روزه تنه تشتكي تنه انجمن اجتماعي كردي خلاص که بريار بقرن كو قبل بكن هذه الصلاة او جي معارضات ايجابي نه سلبي معارضات سياسي دندر ولا دا كار بكن دبنسي بايدة جوي بيتر ريل بيش انجمن كردي نماي و مثلا يكتيا كرد و يكتيا قولة كردي باور ذكر ريل بيشي هاتي قلتنا و پیش روزه لا ازوی کتی نابیدم
بله بله كاك احمد جاليه کی دی و گل کرخنل سر وره و بریتین کرن د بجبرگو چنا به ره و بریه کد هندره ره و بریه کدیده به راگهاندن جبر وک امزانن هین د سلاتا رژیم سر عرده هيا تویک چاوت بینه وقت مگوتی تشتی کو چه بوی آنها تشتی چه بوی ند زور پیش مافی کرده دایه بله علاقه کرده به مسئله تنه مافی کرده دنا ویدا نای چسپاندن یعنی حتی دستوری وانجی ناوی کرد کردستان تنه یعنی از فهم ناکم چا مناقشه به مسئله آنها ده اطار مافی کردی ده اول ناکم اطار مافی کردی و حق علاقه خود به مافی کرده تنه پیلانه که دگره جبو تبلو هزوینا مسئله سوری به توایی و پیشگرتن ریگرتن لپیشا مافی چاره سری خلق کرد از وید بینم آنها تشت هری گرن کو آنها بریو داره اورد کردی کو لجنیفه تمثيل كرداد كان تايدي قبل نكري او وفد وتمثيل كرداد كي تبي كل هؤلاء اتفاق كنا او وفد وممثله تبعي كردا انجمن غرب كردستان بيجي انا خوش برزانه عالي يعني اب بلاني كل ماشي بذي شكلي اشكريه نحجي مناقشه بكن سري خب بيشينن وقت اللي درباس كن برا تايدي كاري خب بك بالريبه هره وانجمان النشماني غيري واوجي ريخو بكري وك زاني برا كاري خو بكي ل برشا دنها انها جبو او حد بارتي كو ناف ريفابريه رانا يعني تشتكي بكنيجي وانا باورناكم زاروكي كو ده سالي شغلي وابك انها بارتيا تشات ديمقراط صالح قدو وزير علاقات الدربه يعني وزير خارجيه وحكومته وزير خارجيه عندما وان مكتب سياسي شلال قدو عندما مجلسه شيء ما عندما ائتلافي يعني كاتشاوات بنريك لور ياكلور فهي ائتلاف تروريستا صالح قدو دناف الجنب هذه ولا جنب ائتلافي كاف دروتي يعني عنها وان بارتي وقت صالح قدو وقت محمد الموسى وقت يدي افانا انجمانا الاجتماعي محتوى وين خصم انجمانا الاجتماعي كلها كرت هلاك كرت منين تقاري بكي دبيت برا فاندن يعني انا وين جبينا كيدين سباوري جبو برياري فان بكرن از دبم از زعيبونا كي قالكي مازنا مجلسه انجمانا الاجتماعي كلية بالخوا بقري وباش خو اوا بكي اف بارتيين ده كسي جوارا نلازمه برا لخوا بقرن وباش نونرسي ما في كرز بكن وبهذا برا كاري خو بكي بليك احمد دجاتي بهذا نكن لبيشي بهذا نسكن لباكو ام دجاتي بكن وشاركي نبخوا وريرو حركات كاري خو لغور خو بكي او اف بارتي ده كسي دبي نمين ده ناب انجمانه لا دبي ريل بيشي وان بكرن اوانا مجلس ساقات كريه بليك احمد قاسم سياسة مدار سليمانية مربو سر لا تلفوني دنباش بلي ام دفقرن اليتا كاك احمد تتسر بارت كسر اخافتني كاك احمد والله انا ازدبيجم يعني انه اعلان كانتونا جزيره به كوبانيا به عفرين به جهاليه بارتيا كي يكوا يعني اف بو 3 سالنا شورش سوري رابيه وملت سوري قش رابيه جبو انه بارتيا كيك سروكا كيك رمانا كيك جبو في تشتي رابيه اجا ايروجي بيدهاتي نفس في تجربه اعادتك يعني نفس في تجربه اعادتك دي سب يك بارتي يك سروك يك رمان يك ميجي يعني دخازه في ريفابريه اجا افابكي اف ادبيجم يعني تشتكي ندرست يعني ايرو قال لك بارتيين ما كردي هنا انجمانا اجتماعنا كردي هي لازم اوجي شريك با بانجمانا قال يا رج افافا حردو بهفدرا بميجيكي شراكتي
بعقليك شريكتي بهفدر الشريك بنا جو آوا بكرانا افتشتنا يدن وكا ازدخازم بيجم يعني تشاوا افريفا بريتين آوا كرن ورجيم جي هين لدفرين كردا هين هيا موجودة يعني تشاوتي يعني افتشاوا تشيد بي يعني نزب بله يعني كاك أحمد غلطية بريفا بريت تكودت بيني انه جيك آلي وهاتيا راقهاندن یان هین رژیم لسر عرضه تشاوت بینه انه غلطیه بره ببرید کد پرسا کردی دهندر پرسا سوری بتوایی دا تی چارا سر کرن یعنی بیرو وک انجمانا نجتمانی یا کردی وک او اتفاقا بائتلاف را چیکری دهندر و ائتلافه دا طبعا دهندر و اتفاقه دا يعني ما فين كردا هاتن باراستن بله يعني یک دو سه چهار نقطه هنا يجي يعني يدا ما في كردا هاتن باراستن يعني اد بيجم غاواغ وضعي سوري بالتوائي وري چهار سركرن اف برسا كردي جي برش خو يعني دهندر ائتلاف دهاتي قبيل كرن و چهار سريك جوير وردينندن اما هين رجيم قائمه وائتلاف جي هين وقت بي هين نهاتي سرد سلاتي يعني تشاوا امي بجخو بري بيد سلاتي افا بكن مناطق كرده يعني افهفدو ناقر يعني بله بدنگيا رژیم السرويكت تشواتي بدنگيا رژیم جخو ما تخطيط وتنسيق وقش هي رژیم تشاوا رژیم السرويكي يعني او دخازي كرد بفي اتجاهي ده هرن جبوج شورشا سوري دور كفن وبالتالي الهمبر قلند قال لي عرب قال لي تركمان قال لي اشورين قال لي دنا وفا كرد شخرا مثلا اداره ذاتيه تشيدكن وشخو شغلي خود ماشينن اذا تشغلي خو تيشي خو بشورشا سوريني تننا افجي نراست يعني افجي انجمانا نجتماني كردي دبيجي امبشك جبشي شورشا سورينا تشاو ام هاي مجتنا يعني بله بله خلكي عفرينة تبيجن كاك أحمد للسرفي حكومتانو والله خلكي عفرينة زي تبيجم يعني خلكي عفرينة بحقيقة يعني خلكي عفرينة د أستنجية كده خو أجبري حفتك عفرينة هاتم يعني خلكي عفرينة أستنجيك سياسي أستنجيك أبوريد أستنجيك قدشتي ده يعني يا تي يا خبيجه يا تي قرتيبه يا تي كشتيبه يا تي الدربابه بله اف وضعي روشا كردي الهندر عفرينه يعني وروشا ابوروجي افدرو بيتش كرناها تي تشيكرنجي ذاتا يعني انا سيربي قال لي عفرينه قش مهاجر يا تركيا يا كردستان عراقي يا شوي اوروبا يعني بله شخو يعني شارع كردي هندر عفرينه ده دخازه و گاواگو دسته بلند هات آوکرن ملت عفرین تفدا درکت و وقت بی سپاسیا وی گاوه کر ایزن معناه خوش شارعه کردی لعفرین دخازه یک ریزی کردا و یک ریزی دخازه ایرو و ریوبریه جی یک ریزی جهفده قطان جهفده ایخست يعني بله كاك احمد حسن تمربوا الاستوديوز قال لك سباسيا باش داربوناتا الاستوديوتكم مش سباستكن وام كارماندد ارك سباستكن وتماشفان وجي مسباستكن سباس شبوتش لگور آگاهین هات نبدأ خستن کوشر و پفچون دنابرا رخصنا دولت اسلامی العراق و شامه و هزن یکینین پاراستنا گل ین بسر پارتیای کتیا دموکراتیک پیده دا لگوندوارن روش آوای باجار گریسپی درکتن هات زانین کو دولت اسلامی العراق و شامه داعش دو ایریشی گوندین کردان ین لروش آوای باجار گریسپی کرنا و گونده بیرکیتسکه و کندال و گریس سور بموشک و هاونان بیکو کشتی و بریندار چه ببن هجای عملی بیر بینن کو بسدما وان شرو پفچونن کو اودمکا نابرا هر دو آلیاندا خلکی و دوره کوچ بردبن و بری خوددن باجارو کن در دوره و کوبانه و عفرینه
جنا کوردیا بناوی روج سلیمان خلیل پشتی چوناوی جخاکا لبنان و کتناوی دخاکا سوریه دا دی 27 ماه 11 سال 2013 حتی هاون دایا و تو خبر لسر تونیا هروها لگور مالباتا روج کو او لکاریا سینورین سوری جوان را تکس کریه و لگور کارتا در باسبونه کو روج جوه مجویده در باسی خاکا سوریه بویا روج سلیمان خلیل تمنه 19 ساله و زاروکا کوی هیا و به هفجین خوا در باسی خاکا سوریه بویا حتی هاتو زانیاری لسر نهاتی زانین هل لسر وندابونا روج و هم الباتا ویج کامیرا ارکر آخوی جا روج دا لبنانی بو و 26 هیوی لبنانی در کتیا هاتم چون حدود سوري ما برسيا 27 هيفي درباسي سوري بوا وأز هيفي ورجعت كم إنساني روج داديتي ببيني تشسر زاني بيستاغ بي كشتي بي فينا مرة بشتغلن وأز قلكي ممنون مجوا وخدي وبافي تشبو لبناني لي برسي شغلي هيفوني بكي بافي لبناني ما أساس لبنانية أم لبناني قرهان مندي بافي هاتا مالي الحدود هاتا قرتن مخالفك خاني سر مهابو بافي شبو مخالفي هاتا قرتن دبيجي جوارا برا مبردن حالو قسطيم أفا كتشكامون ضايع أزلي بقرم دبيجين كتشكاتا كيا نافيوي تشيا شكنجيا دبيجي بيست وحفتي هيفا يازدها 26 هيفاي أصدها كتكامج مال دركتيا وأم نزانن حتى أنها ضرابن دتشن جاميرك خدي خيرك دبرسي كمبيوتر دميزيني بيجي ولا فايا روج سليمان خليل أم نجاح درباصبة بيستو حفتي هيفي هاتيا سوري وبخدي أم جفيدي بيدم تشتكي نزان ما مخالفة خدايا بافيوي هاتيا درباصبة حبسي دركتيا وهاتيا مال أصديس أهيفي ورجعتكم شو إنسانكي علمكي خبركي مروز كتشكا وياها بتشوكا وديا رحمي بكن خدي رحمي بابكي باصاوي دبي تاكسياوي دبي علمكي بدنا ما أم هيفي ورجعي جواتكن أم قلكي ممنون شو شاندا رژیما سوریا ل جنیفا د دوان داخواز جبر پرسن جوینه کرنه کو داخویانیه که لدجی امریکا بدن لسر بریاراوی یا و داویه بشاندا الیکارین چکداری جو اپوزیسیون را لگور چافکانین د جوینه دا کو د جوینا دوه د شاندا رژیما سوریا کو بشدار جنیفا د دوان بویا داخواز جبر پرسن جوینه کرنه کو داخویانیه که لدجی هلوستا امریکا لسر شاندا الیکارین لشکریین سویک جو اپوزیسیون کرنه دوی پرسا ترور خلا سرکا د جوینا دبی لهف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه لهمبر وی که دبیجا کو پیوستا روزانه پرسا چارەسەریya سیاسی کریزا سوریه بێگەنگەشە کرن و روژه و جوینه نتنه لسر روشا مرووی به هر لگور همان چافکانیان دا زانین کو کنگر جشان دا رژیم خوستیا كونارين خوال سر سوريا نود جوینا ایرو ده بدنا خویا کرن او د دسپیکا و د جی د خویانیا جنیفای که هروها نرینه هف پیمانی او گلک ولاتن دنجی لسر حکومتا بگو هستنی و سوریانو دا هاتن اشکره کرن بله تمشوان هجا هر لسر مجارا جنیفه و جویننوی دکتور دوان بادینی اندام کمیتا رگهاندن د کوالسیون دا بمره سرهلا تلفونه دکتور دوان دم باش چاوا دکتور جدسپیکا جوینای که حتی جوینن ویداویه تا چاوا خوندن تا چی گرنگ تیدا دیت صادم دسته بکم جی ایرو برین همه گلک جارا مجواری وقت بش بخته یک ملخصک جوان روجي برين هذا من دا يروجتي هذه خوش هذه يمدجن مهم بو مثلا هيئة حكم هيئة الحكم الانتقالية يعني أو يمدجن لا شيء بو بدس خستين شكرن نابنا هردو شاندان ديش بنا يمدجن كاتكي دمكي
بسر السلاتي بسوريا شان ابراهيمي كهاتك حاضر وراتك دا حرد طرفا لسر جمارة جسر آلياتها شكرناوي هيئة جمارة وان شكرنا قرارة دويت شبه وصلاحيات دويت شبه المهم همو او تشتيقو بيوسي بي هي بدس نشان كرن بيوس وحرد طرفا رأي خطي بدا شان دا ائتلافي كواليسيوني رايح هناك سردا لي وقت بيجي حمود حسين رون نبوي زيادتر ام بيجن مسائل ام بيجن سياسي نبهري هنا سر الياتا وهناك بيسي هي بيترق بيدس نشاكرن لي شان دا حكومتي هذا هيج اوان او دبينش ماوري ابا انا وقتي وي وحجري جارة دواي بالكاسيايجي قبل بحثة هيئة الحكم الانتقالي الكل بيجنا ام بحثنا كان جي درينتر او مسألة شر تجي ارهابي. بله. أنا حالي حاضر إيرو بريشوي مو. بله دكتور حتى جوين تشويجي هن بحث للسر ذكرنا وكان بيجن كريدوري انساني مروفيج بوا خلقي هاتي دور بيشكرن باشا حتى انها هن اجتماع جوين والسر فيكي تشيدبن باشا كان دي وي خالي جنيف هايكي بين بجراندن وي تشاوا ببي وكان دي جنجشل سر بيكرن راسي بيقولن عنها هناكي جمود خلكش بينو بيجي راوستانا كي جمودك هي تشوي اخافتن دو بابتي بروتي سر اخافتن يعني حتى هذا تشتكي لدونا كذا تشتكي هذه اساسي او حتى هاك تجي خونا بين جليف ما بس اخافتن يجي يعني منطق لوجيكا اخافتن يجي ما بين حرب شاندانتي وزعيبون وقواتها هريكي جوان بخواني كرن دي ناف دوسي ايكو كي الضغط للسروان تكرن يعني شي وقت دشي خوبي بين تيتي والله ناو قاسي بقواتي كارن جواب بدن خلق بيجن عنها شيء كارم معادله بوغاري كلكي وتشبي وي مثلا بيجن اتهام ريجيمي ب مسألة الإبادة الجماعية يعني جرائم تجي إنسانيتي يعني وبيجي تواني تجي مروبايتي مش تقولوا حاجة تشتكي يقولوا جنبش كده فإذا نبي أنا حالي حاضر هناك حرد وجيك وقوات أخوة خبزود بينن يعني شيء حبدود داناخن بوي لوجيكي وي منطقي داخل وكي حركي جوان كارتوان هنا حركي جوان أم بيجن حاجتوان خود برانبر ايتي لي حتى ها بيبي شوي بردوام دكن دكتور رضوان درباري برسا كردي شنو هيا والله درباري برسا كردي تفاصيل نكارم بيجم اخافتنا هي ويادي تر شاندا كردي رسمي بجربار رولش جبو في برسي تشتن هاني نكارم بيجم جوارا حتى بله بس تاني دكتور تقشبيني بواجبيني كود دناف برا هردو آلي هذا تشيبوي لسر برسا كردي أريد تشتي بوزيتيف أو كرد الفر أنا حتى أنا بداية قصتك يعني هالوستوان شاب نجوداني دكتور عبد الحكيم بشار زور هول داقو أم بيجن بأواكي شو بيجن زاق بيجبر أو جيجري أحمد جرباي برسمين جيجري كي جو أف هالوست نيد باشجوها آبتن وبرنامج لك بوي هاوي والله أنا نوقتي وي ونوقتي يعني منطقة وان إيه برانيا عندما فعال عم بيجم بخديك تأثير في وقت بيجي شانديته ناخذ تسا كردي بكن لكن دي كواليس هذه أم روج بروج حمل ولا حردري حرب مناسبة شيء أم بيجين يعني الجور هاي مش مبخوت تجارة شيء جربانجو شاندي شيء برسمي بيرونشتن نيجرغوتن أم دفاني تر كل
بيجن ميشيل كيلو بنفسي برهان غليوم ب أبي قوم تبينين يعني روجانة عم جوار بيجن ضغط أكثر ما هي في شارك مدرسة ما هي عم ذكرن إجبن ضغط في شارع جعل خد الكون ذيكو شقاسي زو في كشيء شارع سر بكن وبين بدن جولاك جولي وان دانو صندنا دي وقت بيجي سر وليه وتشتي هذه يجي يعني سرجراكيش بعدكيش يعني الجور ما فهمكر قابادي أزمنا كروس اللي بيشتغلين لسرفي برسي أوان دوتن إما نتنا أم دخادن ما دعوة كريه أو جماعتي يقول كما ودع كرنا أيلو نحازو شان دا كودي ناقصه وهو إلى آخره يعني دفرده زي طرفك يتخاذك وكيشاك وقت بيش برسا كنتي هابل سرماسي وأم بدر هلا بيسبب يعني بسبب يشبه كارات الجهات في تقديم كرن لنابا ويدشي برسا كنت بشيء وكشيء وقت مشترك ذكر رحمة تفاصيله يروبيجي قبل دركته بو أم بيجن تشتكي فرمي رسمي وشاوي حمد كزلانه بله گلک سپاس دکتور دوان بادینی بمربوج جنیفش بو بشداربوناتا دنباش نرین و هیوین خلکی بجار خامشلو درباره کنگره جنیفا دوان و بشداربونا شاندا کردی د کنگردا زانیارین بهتر به راپورته دا کنگره جنیف دو آشتیه لدار دکوه وان روژان و چاوه همو گل سوریه لیا و گل کرجی هیویدارا کو اف کنگر ببا بنگها راوستاندنا شر و دست پیکا آشتیه و دا مزراندنا دستیا دستهلات آوه گوهزیانا فازن مؤتمرين جنيف ريد دوا تشكي باش بكيش كردارا وسوري ملتي سوري تبارا افسيس على عالم بازا وكشتن وعالم شبرزب وقلكي وان شاء الله وي باش بين شما تخص اف جنيف الدوا راستي قالك جما قرنك جبي ملاطي ما يقرد بتايبتي داخوازي كما جمع هيج واقع ذاتي احسابه هكا فعلا هج ملاطيخ وهبن عمليه الاف جنيف الدوا درباس بي بيغو يكيد ناف ملاطي ما دشب وزوريا بيشيدن ببينن ملاطي ما سركفتين بوارشي بي ودرباري كيشيا كردي همولاتي هيفيدارن كوشاندا كردي دست جمافن كردي برندا ودوزا سوريا كآزاد ديمقراط فدرال بكا راستي بيامج جنيف تدو و چارسري كجوي برزگري سوريا ببينن وحكومتك انتقالي بيش كلاندن وافشروا بفچون بسكنن وخرابون جي بسكنن وداخواز عمجي شاندا كرديرا وما في كردا بيك بيني وتنازلي ابدا ما في خلقي وفدراليه بستيني وام ملتي سوري قش اراميك بعيشه جرينجيا جنيب ددو باش داربونا كردانيه بشكل كي هزك فوتبولا هري يابا الكش او ام هاتن اخويا كرسر سري جهاني وام كرد وكي هزك فوتبول سوري دا كز نكاري بيما تكاري بكي ديارة وفد مي جنيف حاضر واشتبان داخلياني درباس بون بشي خصوصا نعمة دكتور قشتا فلك ما او نعمة تنازلي اجماع في التي كرناكن راستي تشتكي قلك باركش وقلك باش مجموع التي ما بو كردي سوري رجالاندا الكونغري جنيف تبينين يكج كونغري سركا ومحطاكي جرينك جبو كان سركرنا كريزا سوري تبعي وبسغريقا كرجي كندري ويدي تايدت جبال براستي دسر ملتي كرد البلكي دشر مزن درباس الحرب العالمي قوتيدي كردا نكاري نتيجة بيلاني با نابدولتيا تشتكي بيك بينن نارينين خلقي قامشلو دا باش دبن نافبرا راوستاندنا شر وسازكرنا آشتية لسوريا وبدستخستنا مافين كردي دو كونغرا جنيف دودا ميران كردو آرك تي في قامشلو
دانساندنên Cinêfê hetanha berdewamên her ji destpêka Kongreya Cinêfa di diwan opozisyona Sûrî rejîm tawanbar dike ku ji xalên Cinêfayêkê xwe dûr dixe. Çi ji guhestina desthilatê an ku hikûmetek veguhêz her wiha derbaskirina alîkariyan û rakirina dorpêçê û berdana girtiyan. Her derbarê vêyekê çend aliyên navdewletî fişarê dixine ser rejîma Sûrî ji bo vekirinariyên mirovî li ser navçeyên dorpêç kirî. Her wiha asankirina guhestina alavê hawerçûnê û li gor ku opozîsyon daxuya kirin ku Moskow û Washington dibe ku fişarê li ser rejîmê bike bi mebesta van Ermancan. Ji aliyê xwe ve balyûzê Amerîka li şam Robert Ford astengiya ku rejîma Sûriyê dike ji bo gihandina alavên hawerçûnê ji bo bajarê Hemsê ya dorpêçkirî şermezar kir. û got ku rejîma Sûrî nahê li alîkarî derbasî bibin. Ev tê wateya tawanek cengî. Her wiha Ford zanîn ku hemahengiyeke heye di navbera Rûsya û netewên girtî ji bo derbaskirina alîkariyan di demek nêzik da û amaje kir ku bendên berdana girtiyan di nav van hemahengiyê de ye. Ji aliyê xwe ve li Oyê gotûbêjê koalîsyona Niştimaniya Sûriyê goman kir ku fişarên Rûsya û Amerîka li ser rejîma Sûriyê wê rûdawên geşbîn bin ji bo krîza Sûrî. Sekreterê Giştiyê Netewên Yekgirtî Ban Ki-moon rexneyên tûn li rejîma Sûriyê kir. Ji ber ku hetanha rejîm sozên xwe derbarê veguhestina çekên kîmawî ji bo têkbirina wê pêk neaniye. Ban Ki-moon di raportekê da ku 27 vê mehê radestî Konseya Asayişa Navdewletî kiribû, têde hatiye ku pêwîst bû ew prose nehatiba paşxistin. Ji ber ku alavên ji bo veguhestina çekên kîmawî di destê rejîmê de hebûn, da ku ew çek di demê xwe de bên têk birin. Tê zanîn ku di heftê vê mehê de şanda hevbeşiya netewên yekgirtî û rêxistina qedexekirina çekên kîmawî ragihand bûn ku wan yekem bar ji çekên kîmawiyên herî metirsîdar li Sûriyê veguhestina. û vê şandê eşkere kir ku wan barek din ji wan çekan veguhestina li gorî plana ku hatiya danîn wê ceblexaneya kîmawiyên Sûriyê li ser geşteya serbihêzên deryayên Amerîka di navava navdewletî de bên têk birin. Her li gorî wê planê pêwîst e berî sihê hezêrana sala 2014 da hemû çekên kîmawiyên Sûriyê hatibin têk birin. Rejîma Esed di emraza xwe ya kuştinê di şerê xwe da di jî sivîlan li Sûriyê berdewam e. Her wiha li gor desteya giştiya şoreşa Sûriyê ku du hêzên Esed taxa elqedem li Şamê bi top û hawin û mûşekan baran dikirin. Di encam de ziyanek maddî mezin gihan avahiyên wê de verê. Di demekê de ku şer û pevçûn di navbera leşkerên azad û hêzên rejîma Esed de ketin. Roja xwe ya çaran. Li gor çalakvanan ku îro şer û pevçûn di navbera her du aliyên şer li bajarê Hemayê gundewarên Helebê derketin. Ji aliyê xwe ve toraşamiya nûçeyan eşkere kir ku li bajarê Helebê rejîma Esed bi firokên şer hêrîşek asmanî li ser devera Kermil tehan kirin. Di encam de gel li kuştî û birîndar ketin. Belê temeşevan hêja her li ser mijara civînê û gengeşa mijaran ku li ser tê kirin niha Mamoste Akif Hesen siyasmedar merêj Almanya. Dem baş kak Akif. Dem baş serçavan. Belê gelek civîn di Kongreya Cinêfê da derbas bûn. Xwendina te ji ware çi ye? Çi bêjim me yani وصاحويا كو تشتمرو احتمرو دي شوبينا جنيفي مرو هم جيفينا ويا كمين وهم جي روجن طيرة عاطين دي شوبينا وصاحويا كو هين طرف الشر الهمبر هاتو دي كنا توم نوست ياينا قرش طرف نوستنا نهلك النكب العرض قابا ورن لسر موسيجي اللي هبدو ناكل يعني تشتاو مروف بله بله کاک عاکف سسبونا رژیمê de va gengeşa gunha tê kirin. Tê çi watê? Rejîm dibêje hemû rastî hêla min de ne.
رژیم دف هند چارکوشا یکمین ده این دفش هلوستن خوین بری برندایه و تخمین آمده جی رژیم وها زیزی دفش هلوستن خو برنادنه و زیزی جی لسر ماسیان مثلا حل ناکنه چونکه باوریا واتنی با قوته هیا جبو بیا که یعنی دیرو که ده کسی نوها یعنی رژیم نوها تجار لسر ماسا مثلا حل نکرنه تم بلیلات فنگن هاتنه حل کرن یان هاتنه روخاندن یان جه سرکتنه لنقطة أساسية لبرمروه بنا يعني زمان شمال جنيفنا لجنيفنا يمكن نجبو وستياينا جبو إيشو درد الملت براستي سري وانا إيشاندنا جهانا حقيقتك جهانا راسية كو جرب ورا لسر ماسة بمسألة برنجك بشوية سياسي شارع سر بكل نخير يمكن ماموستين وانا يعني هيزن لبشت وانا يكون إدارة دكن يحربوا من الإدارة دكن أو آنينا لسر معصي يعني روسيا ضغط لسر رجيم كريانيا لسر معصي أمريكا ولكن كندا ضغط لسر كواليسيون كرنا إن لسر معصي يعني بكورتاي تشتي يكونها مروب لجنيفي دمينا وكشانويا كيا شانويا كيا بمريزل يستوان تيدا براستي سوريا تيدا وكا قشمرة كده الهيدا بله و باوریا متونه یک و مروف دکاره جوه ماسا هنه چارک سیاسی دریخی نهوله بله كاك حكف قال لك دبيجن افتشتنها دهندري جنيفي دا تشيدبي تشتنا شكلينا وتجرنجيا وينينا ليك او تشتجرنج وكان بيجن جنجشاد نافبرا روسيا وامريكا وفرنسا دا تشيدبي تسرفي كي تشدبيجي راستش خوازات البعض كم جنيف يعني بشتي اللي تشتي كل بشت پردان دتينا كرن او مهمل لجنيف تشتي كل بشوا پرده تينا كرن او قاس نم مهمل يعني روسيا وامريكا اگر كارين براسيل هفدو بكن از بعض كم وچار اكثر يقدر كذا ميداني لوسا خويا كو هر دو كاجي تام هفدو نكرنا يعني هر يكي دخوازا عتب يعني لومي لسر خراكه يعني روسيا بيجا بين رمن حمو كاروبار كرن جبو از رجيم بين مذر لي تشتكي ديجي دخوازا بيجا رژیم را دخوازه مساجه که بده بنره از وطینم دیسانه جواکا نابنتوی از و دیسا تینم از نابا خلقه ده که هیدو بنا خودی کارکتر هیدو بنا خودی کسایتی دیسا و یه جی ده بجنیه امریکی وانا جی ده بجنه اپوزیسیون را بنره از وطینم لسر ماسه از ده هلم که رژیم سوری و من مخاطب بگره يعني هن مشروعيات ده اوبوزيسيوني هر يك دخوازنا ببينه يعني هر دو تشتا چاره سري درنان تبج و هر دو تشتا تشت سياسي يعني چاره سري که سياسي جوان هولدانا درنا كذا ميدانه وسا خويا کوئی دیسا شر دوام بك دیسا خويا 10 سال دي بركي دريج بك يعني هاگر في جاري جنيف شنده و گريان از باور بكم روبلا كي جبري طاريتر بالبيشا مدر كذا مثلا ما كرداي از باور بكم يعني هم كرد چواگرك حركت بكنا بله درباره پرسا کردی تشد بینه يعني يما كردي ام بتن جنيفي نشن جنيفي فايده ولا اوقات تنيه شونا ما جنيفي نجوا مثلا كردي شهر سر بكن لوزانا نجي سيفر اگر هناك دبجنا وكل لوزانا هناك دبجنا وكل سيفر ابنا جهك كمرو مثلا كردي تدا شهر سر بك از نقطه كي تني بينه مال سر زمان يعني بري رجيم جحال كتير رجيم لسر دوشكا مرنية اوبوزيسيون جي لسر دوشكا مرنية لدركي وهذا ام دچنا ما في خوش جكي بخوازنه ام ما في خوش رجيم دخوازن نابه كيكو ام ما في خوش اوبوزيسيون دخوازن نابه كيكو ام ما في خوش امريكا وانجي دخوازن ديسا نابه يعني ما في البيشا مايا ام بكارنا بخواد دست خواه بينن وبهلت هركس ورا بر لنجي ما دیسانی ام ناکن ام دچنه برلنگین خالکی افشاشتیه که پر ماسمه یعنی ام نها بکارنه ام چه ستاتیوش خورا باش دبیننه باشور روزاوای کردستانی ام بکارنه وی ستاتیو پیک بیننه وکه که باشور روزاوای وکه باشور کردستانی چکری باشور کردستان استاتیا خود چه که هلیشت اپوزیسیون عراق همو ورنه کردستانی هلیشت دنیا همو بکرد استاتیا خود چکرین بوینا قبول بکنه یه مجی ام نها لهمبر تشتكي وهانا يعني ام بكارنا ما في خواب بخوان تثبيت بكنا ما في خوان حكومتك مرة لازمه كسك نكاره بيجي حكومتك جبو كردن سوري نا لازمه حكومتك لازمه نابي في حكومتك كانتون نابي في حكومتك تشلي بكي بكا اما حكومتك جبو كردن سوري لازمه
يعني اداره ذاتی جبو کرد سوری لازمه و منو نه دکار سیستم خویا پرورده دینه مرو دکار سیستم خویا تندرستی دینه مرو دکار سیستم خویا آسایش اولکاری دینه مرو دکار وا سیستم خو همو دینه رژیم چه بجه بلا بجه یعنی یه من پارتین من کرد سوری هنگ دچنه لیواج و اپوزیسیون سوری دکن کو کوپیک ج پارتیا بحثن یعنی نجات پرستن یه دی ترجی دچنه لیواج رژیم دکنه هر دوجی شاشن بله کاک عاکف بله قال لك سباس قلت بمرة بشدار بويج ألمانيا سباسياتتكم دم باش بله تمشوان هجاما نوچه جوار قداندن دوباره سر نوچه انجمن اجتماعی کردی هلوستا خو هم بری و برین پیده را گهاندن بشتی را گهاندنا کانتونا جزیره و کوبانه ایرو کانتونا افرین جیش آلیه پیده و حوالبندنوی هات آوا کرن شروع پفشون لگوندوارن گریسپی درکتن. رژیم سوریه دخوازه جنیف دو داخویانیه که لدیجی امریکا بدا. بان کیمون اسد گوهسنا کیماوی ددمی خود در باسکر بیسدن. بله تمشوان هجامن و چه جوار قداندن هر آزاد بشی